Die Suid-Afrikaanse Stichting vir die Bewaring van Kusvoëls het onlangs meer as 100 oliebesmeerde pikkewyne en malgasse by sy sentrum gehuisves. Dit het die behoefte aan 'n groter, meerdoelige rehabilitasieruimte blootgelê. Danksy 'n skenking van die Nasionale Lotery vorder die bouwerk aan die meerdoelige swembad wat na raming 1,7 miljoen rand gaan kos, baie goed. Wanneer dit voltooi is, sal dit heelwat voordele inhou. They're going to minimize the amount of handling we have to do. All the bird pens are going to have access to the pool. We can swim more birds at one time. Volgens Kloosner is daar seker gemaak dat die seevoëls geen ongemak ervaar terwyl die bouwerk aan die gang is nie. We've boarded up the areas between the construction as well as our permanent birds as well as the rehabilitation. So it's creating a barrier for sound effects. It's creating a barrier so they visually cannot see what's going on. And the construction itself is completely closed in. Bouwerk aan die nuwe rehabilitasieruimte sal na verwagting teen November klaarmaak. En Sankoop sê vrywilligers kan op verskeie maniere ook 'n bydrae lewer. Rosalind Klaasen vir Nuusdag in Port Elizabeth.